I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyabingelela mlaleli nalamhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukeleke kulolu hlelo lokufunda incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsodi yamaqiniso lesibhalelwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Namhla ngolwesibili tesikhombisa kuyo inyanga yakholwane ukuthi umfundisi ungamncengi uNkulunkulu emthandazweni. Ivesi lekuvula silithola encwadini yabaseRoma sahluko sesiphohlongo ivesi le-15 lithi ngoba anemukelanga umoya wekugcilwe ukuthi nibuye nesabe, kodwa anemukela moya losenda emadvodzana sikhulume ngaye kuNkulunkulu sithi babe wami. Uthi-ke umfundisi indlela loconza ngayo uNkulunkulu kanye nembono wakho ngaye, buhlobo bakho naye utawuchazwa indlela lothandaza ngayo. Nangabe kuconza kwakho kuseqinisweni, impilo yakho yokuthandaza iyawugcwala kudethemba, sibinzi nekuciniseka. Kodwa nawuthandaza ngendlela lengakafanele, ungase utive uzabalaza, ugcwele kungaciniseki ngaloko lokwendako, uncengisisa futhi utive ungakafaneli kuthandaza. Ungacali usonzele kuNkulunkulu njengemuntu longamati lotama kutfola kunakwa nguye. Unguyihlo, hlobo luni lobantwana babelujabulelako. Akusibo labo labafika bakhala bathi bacela yonke into shangathi abanandzawo ekhaya. Khuluma naNkulunkulu njengababe losezulwini, lonemusa, loneluthando, nalonakelelako, lokufunela lokuhle kakhulu kunaloko longakucabanga noma lokufisako. Loko kuliciniso, uyakuthanza kwendlula indlela lothanza ngayo wena. Haleluya. Ngakho-ke yati indzawo yakho kuye kanye naye. Wathi encwadzini yemaHebheru sahluko sesine ivesi le-16, ngakho-ke asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusa, khona sitewukwemukela sihawu, sithole umusa lotasisita ngesikhathi lesifanele. Haleluya. Lesi simemo lesihle kakhulu. Uthi-ke umfundisi ufuna ukuthi uhlale usonzela kuye ngekudethemba, wadi ukuthi uyakujabulela. IBhayibheli lithi emehlo yenkosi abuka labalungile nendlebe takhe tivulekele kunxusa kwabo, ngekusho kwencwadi yesihlabelelo sahluko se-34 nakune ivesi le-15. Uyakujabulela kokusita, lilanga nelilanga uyakutfululela tibusiso, kusho-ke incwadi yesihlabelelo sahluko se-60 ivesi le-14. Haleluya. kuKristu Jesu unendlela leconzile kuya kuBabe, unelungelo lekungena ngaphandle kokucinzetelwa. Lisebentise kuba ase-Efesu sahluko sesi-3 ivesi le-12 uthi kuye sinesibinzi sekungena ngekukholwa kuye. Haleluya. Uthi-ke umfundisi asewuphinze ufundzisise lo mbhalo wethu wokucala. Lesimo sengcondo sekuba sigcili sesisusiwe. Esikhundleni saloko sewungeniswe ebudodzaneni. Nawuncengisisa awukhombisi kuthobeka, kodwa ukhombisa kungadi ukuthi ungubani. uNkulunkulu akawemukeli lo mkhuba. Yena lakwatiko ukuthi ungumntwana wakhe. Kuciniseka lokutfolakala ngekumati njengababe wakho nekusebenta ngaleyo ndlela. Akabonge uNkulunkulu. Asithandaze. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngekungipha moya wokuthi ngibe yindvodzana yakho. Lengikhuluma ngawo kuwe kuthi ungubabe wami. Ngiphila ngekudethemba nangesibinzi, ngobe ngiyati ukuthi ngikuwe, nekuthi tonke tintfo tingetami kuKristu. Ngihamba ngikwati ukuthi ngingumuntu munye nawe, futhi nginelifa leliphelele kuKristu. Ngeligama laJesu, amen. Mlaleli utawufunza-ke kunase uchubeka nalesifundo, utawufunza-ke encwadini yabaseGalatiya sahluko sesine ivesi le-6 kuye evesini le-7, incwadi yemaHebheru sahluko sesine ivesi le-16 kulo lihumusho le-Amplified Classic, kanye nencwadi yaMatewu sahluko sesi-6 ivesi le-6 kuye evesini le-8. Bese kuthi-ke ihlelo lokufunza iBhayibheli ngeminyaka munye. Lamhla kufundwa incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko se-18.
siphohlongo livesi le-24 kuya esahlukweni se-14 livesi lekuqala kuya evesini lesi-7 kanye nencwadi yaJobe sahluko se-12 kuya esahlukweni se-14 bese kuthi ehlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla kufundwa incwadi yabaseGalathiya sahluko sekuqala livesi le-10 evesini le-17 kanye nencwadi ya-Isaya sahluko se-27. Phindze-ke namhla mlaleli ngibonge ukuthi sihlale kanye sifunze ilivi leNkosi. Ngikhuleka ukuthi ubusekile. Ucela-ke mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami owasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.